بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli niya mga kakasisin kami hapag iman, yari timatinghog iban kimikita sin programa ini sin kita yukatan. Sumalam kami muna sin salam kasila sa kanyo. Halapan kabta nga assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya yari nisab kita niyo mga kiyakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala harum ini pangmaan papagbarakatun kato tanyo sin Allah ta'ala indom ini amuin pagpangadji sin kita niyo hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masi-masiin long ta sugpat sin pangadji an sin kita niyo tungod manunjo ke pakakahinang sin sihir atawakan hasupaya mahati na to uno naman in parkala sihir ini amuin kakahinang karon na ini daing ha mga dusara pula amo insuway tud ingatun sin tiap-tiap ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang sihir ini nihiyaram sin agama na to adakaling kay manan himihinang sin parkala ini hasarob sin kaawam nila na nahinang nila ini na ayaw sila magparon halom sin kaawam daing hasabab yan atawakan in kay manan misan panglong takihingatan nila yung pagkala ini hiyaram sin Allah Ta'ala hiyaram sin Rasul niya hiyaram sin agama na to agam Islam sa masiraman himihinang sin kakahinang ini inya to hasabab sin kalamma sin pag-iman iwan hasabab sin kapag manjaan na siya sin syaitan karuna in hinang ini hinang sin syaitan hinang amuin hikasuk niya pa syaitan kaiban hika hinang niya sabab tiyabanan niya atau kan tiyabangan niya in syaitan himihinang sin kakahinang hikamurka hikasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya hikalayo sin ipon sin Allah ta'ala pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala amoyan in hinang sin syaitan bang dia din sadya hikalayo sin ipon ikalayo si manusia maun paaraman nilamatan na in nakawa na to na si lima bay-labay yung mga katotemang huran na to mga katotemang huran na agam Islam in tungod sin sihir imatauding ha mga kaulamaan amo in gagdir ha agam Islam at inakanya-kanya tinyamyanahan nila in sihir long tahaw punta in hinang sihir ini amo na in hinang hikasuk niya pa syaitan hinang hikasuk niya pa syaitan lagi tiyabanan niya pa in syaitan mga tautemang huran iban ini mga katautemang na agam Islam ini aunding ha mga piyag ittifakan piyag hatihan huwa ittifaku bayna sahir wa syaitan ini aun piyag hambukan piyag ittifakan piyag hatihan hantara sin sahir ima sin syaitan yung sahir at namin himihinang sin hinang sihir na aun yaun long taparjanjian nila aun piyag hambukan piyag hatihan sin insahir iban sin syaitan doon in huminang insahir yan at yaun huminang in tao himagkakahinang sin sihir yan aun himinang siya sin mga kaibanan hiyaram dahing ha mga muharramat dahing ha mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan dahing ha mga kakahinang syirkiyat dahing ha mga kakahinang kasyirikan kakahinang saputo atawakan kakahinang halong pagkufu fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab
in kakahinang sihir ini di na huma mga tautay manghuran sumasaan na in kakahinang kasyirikan atau kakahinang kakupo pa Allah subhanahu wa ta'ala na in syaitan in ini ipiaghatan sin sila habang manisab in syaitan ini habang manisab in kawayan sin syaitan mahinang sin sahir yaun in kabayaan niya mga tautay manghuran hasut pa hiduhulkan niya in kawayan sin syaitan bang uno in kabayaan niya hirhil sarun doon in kakahinang in hihindo sin syaitan kaniya sa insyarat niya habang man hinamon nakawa na to na limaway-laway yaun ding mga sabab atawa kaning mga kakahinang in lumaway in sahir yaun di siya mahinang pasahir malayngkan in lumaway siya ding mga in kawayan sin syaitan hikapagkufur niya pa Allah Ta'ala hikapagsirik niya pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na si mga limaway-laway in nasabot sin kita niyo ding mga long ta nasabot ta rin ito aun ding mga kanila in kawayan sin syaitan sumulat siya ding mga kitab ding mga kaayat-ayatan sumulat siya ding Quran pag isulat niya doon hapad si kiniya hampan niya hisud palom sincere ini ding mga kaibanan jinis-jinisan ini iba yung kaibanan sa isulat nila ding mga malulummi isulat nila yung kalam sin Allah Ta'ala ununo nakatas at malulummi atawa katakan najis na amoyato yung kabayan sin syaitan sa hinangunda sin sahir ini habang man sadya madawhat niya in maksud niya yung kaibanan hisulat nila pa dahing mga in pagsulat in dugo hayab in longta dugo in longta in ding mga dugo hayab maalum ka tutan yamin dugo hayab at niya dugo in pagbubulan sa mga kababayan si mga katautay manghuran na to na yan mga tautay manghuran ding mga kaibanan at niya doon tuod isulukis niya hawawa sin ilong ta pad si kinilaon ang pag-iikan nila ininipang ihana iwan ang ilong ta di kawabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man yaktubu al-fatiha ma'kusatan aw ning hamang kanila inini hisulat nilang fatiha at inabaliktad biyahan naginis-ginis na habang man sa jamadawhat niya indirihilan sin syaitan mga tautay manghuran aw ning hamang kaywanan ini siabot ta jaman tiyo ini nasabot ta na ini na ding mga longtalas nasabot sin kita in bang siya sumumbay da kung siya syaitan papasumbay unsa bukon in sumbay yato hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan ding mga kanganan ding mga asma o sifat at ini sumbayon niya malayngkan hinisumbayin hangan sin syaitan hangan sin jin di yaon sumabot singan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to siya magsumbay pag-ubos yato in kabayan sin syaitan ubos na siyambay yaon nahibugit niya hawno lalong tatampat lugal amoy kabayan sin syaitan inamihibutang niya banglong na dito hatampat hiyapo banglong ni hatampat atawakan lo na dito halunok hibutang mo in manok in yung bakas mo siyambay amoy hangan sin syaitan bukun hangan sin Allah ta'ala dito mabutangan naagaron datong sinsahe mga tautay mga habang man sadya madawhat niya niya angan-angan niya habang man sadya mahinang siya hambuok lang tagdag sihilan amoy labi luwa na bang sopa maong kabayaan niya ding mga mano siya labi luwa na on mga kalugalan niya kabungsihan niya naligap nalawa yung kasasaat yung pag-iman niya Mambiya din sadya hikapaw ni hamano siya amo in nararanya doon nakasumasaan na nagsagga at sumasaan ang kabayaan niya bihan na mga ini mga tautay manghuran ini landutod in pangharami sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing hasabab yan kakasihan na mga agama Islam dahing hasabab yan kakasihan na mga agama Islam masi-masi in kita niyo yariha pangadyan sing kita ni tungod pasihir aun ding mga kaywanan mano siya wayroon sila longta nalawa in pag-iman nila iwan di sila kumahawad dahing mga hinang amuing kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala jarinya makawat ta rin ipangadya mga tautay manghuran bunatod in parsukpatan haantara sin jin iwan sin sihiryan
haantara nila atawakan amoy kakahinang sinseher inini alaqatun qawiyah inini makusugtod in parsugpatan nila at inahantara sin jin iban hin kakahinang sinseher. Bal innal jinna wasyayatin humul amilul asasi fi sihri. So mga adapon munatod in jin iban sin mga kasyaitan-syaytanan sila ini tudin puunan sing kakahinang sinseher ini mga kakasihara ng Islam. Ini ni walakad ankara ba'dun nasi wujud al-jinni wa min thumma ankaru hudus as-sihr. Na uling mga kaiba ng manusia di sila kumahagad sing kakahinang ini. Di sila kumahagad in aun in jin, matan in jin mga tautay manghuran. Ini ni kaiba na ning mga manusia hasarap sing kaawam nila. Dahil hasarap yung pagka sila di kumahagad aun in jin at inimatan tud aun in jin, nyari sabihan ingkar nila na sabi nila sa kahagaron in aun jumatu in kakahinang sihir. In jumatu pamano siya. Na ini nisabuton na to manyut yung mga tao tayo manghoran at dalil in mamayta ikatu taniyo sin matanto din aun in jin in aun in mga kasyaitan-syaytanan sumawawa sadya di nato kay kitaan sin long ta sin mata ini sin kita niyo malingkan ini siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala muna qala Allah tabaraka wa ta'ala wa isarafna ilayka nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ini ni suratul Ahqaf. Ini ayat kawaan tagsiyam in ini kawaatan nato mga tautay manghuran. Kita niyo man in longta in Quran dumulin niyo man hasupaya mga ini sumungsong pa in kasawahan niyo. Ini nibeta sin Allah subhanahu wa ta'ala ini pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hawaktu man ini beta ini nabwahi in Allah subhanahu wa ta'ala fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amu in piapalling mattu piakat tumattu in mga jin pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya sadya ini yastami'una al-Quran hasupaya sadya makarungog sila hatop say dumungog makarungog sila sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab in mga jin hawak tuman in sila iman in asal nila in mga tautay manghuran in sila ini magpanungog long tawahi din ha Allah subhanahu wa ta'ala at taasin langit. Atasan nila magbangkat biyangkat habang man sila long ta sumampay matto manungog sila sin wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala min hiwaita pa malaikat niya hiwaita amin padaraakon sin Allah subhanahu wa ta'ala napuguwas at manungog sila hinang nila na maglaton-laton na sa pawawain na karungog na kaunayat to hilaton pa sumunod niya sambil sumunod sambil pakabawaan niya sambil na isab amuin nagbabagay-bagay ibang sinjin yung mga kuhan yung mga sila mangingita na hikat to isab sinjin amin last na nakarungog kya sampayan sinamuin na abot long ta sinamuin matatayngan niya hibay ta na hisoy-soy niya bang uno-uno yung mga wahi at tawakan bang aun jumato long ta hawawosin gumi na inini hayat to hawak to wala palong ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam na magpakatungog pa sila iwan wala pa na long ta na kumplito in sampul na in angam Islam iwan in napaturon in Quran mahamul niya hawak tumalin sila na ino-ino sila di na sila makat to di na sila maka long ta hipo na si mga malaikat in hataasin langit yaon di na sila makat to na ino-ino sila may ta di na sila long ta makat to sambil long ta ini liawag nilendan bang uno insab adakala long naon sabab long ta parkala sa labu-labu piyajatusin Allah subhanahu wa ta'ala sambil long ta nagkanat sila limawag sila long ta uno mga sawab sambil kaywan ng kanila ini deng ha kudrat gausin Allah ta'ala piyakat to matto para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawak to in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasahabatan niya si masambahan sin ini sambahayang long ta fajar na
dito hatto long tadiumog nila in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyaro mo sila sin Allah ta'ala hasupaya suminop in pag-iman nila. Hawak tuman yung nila amo ini insawab at inyadi nakita niyo long tamakat tumakatungop ini long tayo sarta yaon yung mga malaikat di mga jaga lando yung pagjaga nila mga tautay mahoran. Damikyan inini dalil sin aunto injin. Ibang beta pa sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan hadong ang ayat. وقال سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. بيت سن الله سبحانه وتعالى بيت إسلام محمد hamang silayan amo impihak dayang habang sa jin habang sa manusia amo in masub magsakuto masub magkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamang sila musyrikun dahil naman ha jin hiwan hamano siya baita isila Muhammad alam ya'tikum rusulun minkum bukun ka sin ubos na naparakan yung ininihawak tuman in Allah subhanahu wa ta'ala qiyamah hatin niya in sila ini punon na sin Allah ta'ala in jin ima si mano siya namamaitin Allah ta'ala bukun ka in kamu pirahan na kamu karasulahan dahil kaniyo, dahil karasulan, dahil habang sa manusia agad na injin, dihay ni mataw tayo manghuran in mga karasulan, wayroon karasulan ha mga bangsa jin, ininitupot sadya pa mga manusia amo inkyaparahan sin rasul in mga karasulan daan inibang sila piyara pa mga manusia daan na ibang sa jin, labi luwa na in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon kakaparahan na kamu karasulan hasupaya amo in maini magpasampay kaniyo sin ayat ko magpasampay kaniyo sin syara ko ipapahinang kaniyo alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadha amo yan iban amo in mamayta ikaniyo mamulan sang kaniyo sin amo in hal susungon sin kamu amo in jumato haadlaw qiyamah atawakan amo in aun jumato long taadab sin Allah subhanahu wa ta'ala para tungon ha mga sila nagmasukkan amo in nagsasakuto po Allah subhanahu wa ta'ala dahil habang sa jin iman bang sa manusia nasambil hipamong nila hatin niya matangto na paratong na marikamo in ayat mo sumagawain niya to hati niya wala nilara kiharad in mga karasulan wala nilara yagad yung niimbayta si mga karasulan kanila gaman simulang pa sila gaman in kaiba ng kanila at inabiyuno nila pa piyatay nila pa in mga karasulan damikyan mga tote manghuran ha suratul rahman dita sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu لا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان amo ini deng ha mga tanda in auntod in jin mga tautemo imbang sa jin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga andini jin bangsa pihak deng ha jin iban si manusia ha in istata'tum an tanfudhu bang nyo kakausan amin magoy kamo dahil naman amin duhulan sinlaw ta bang nyo kakausan ha pitong lapis langit iban singgumi ini at magoy kamo ding ha syara sin Allah subhanahu wa ta'ala magoy kamo ding ha hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala napa inihinangan nyo pawi kamo sa in hakikat nila di nila kakausan ini tanda amo ini gausin Allah subhanahu wa ta'ala idaratin Allah subhanahu wa ta'ala na amo yan mga tautay manghuran damikyan hasuratul jin ayat panagnaan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba amo ini beta sin Allah ta'ala pamungan Muhammad annahu istama'a nafarun tanto nagwahiin Allah ta'ala pa Nabi Muhammad siya sin in mga jipya katusin Allah ta'ala kaniya hasupaya sa dumungog
Ading ha mga tumpukan sinjin in hawak tumandiyong nila faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba in agin nila tantutod bunato ni kami diyong na muna in kallam in Qur'an at ina makaino makaajib nagdarasin pamandu nagdarasin amuin sin karayawan pamandu pamano siya amuin deng hakalaw amuin manghaw ni deng haipon niya deng hakangian maun amuin pakarayaw deng haka tigil lumamang pakasawahan amo yan injara sin Quran mahamulya demikian wa annahu kana rijalun ini ding surat al-jin ayat ikaunum wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa naon ding ha mga kaywanan kausuhan ding ha mga manusia inilamod ning kababayhan ding ha mga manusia mga nag-iibadat sila pa mga jin beta sin Allah Ta'ala nagtatag-ipon sila pa mga jin hindi marara nagbabagay-bagay iban sin jin sakar na hasabab sa sin pagbagay-bagay nila iban sin jin yaon na kiyaharad nila bang uno-uno na sadya insuy-suy kanila sin jin yun yung beta sin jin kanila at na nagtag-ipon nag-ibadat sila pa jin iwan nangangayo pa sila laong tabang bangsaw pa maon na sakit bangsaw pa maon na sa sakit yung haipon sin Allah Ta'ala pawasin hambuk ini longta insa ini nagbabay baka hindi bukon pangayo niya pa Allah Ta'ala bukon insukatun niya partabangan sin Allah ta sa mga matupabakay na jin magpauli amin bang biya din hikauli hikuan niyaon nalawain hulat-hulat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala adakala injin bagay niya uniban sin jin simud isa pataw ya unay amin nay nang sabkya sa kisintaw nagbabagayra nahasupaya sadya amay kumusug imparsukpatan sin kamu hasupaya sadya maling kaw day nga maligap kaw manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala malawain pangamblos mo patuhan nadahong mag-ison injin iban sin jin niya papaigon day nga sabab yan at niya may nang sabab ti malawa na ilong takaulya ni nasasakit yon ada kamo muhambiyat mga tao tay manghuran na dahil nga sabab yan lando tod umanib kita niyo dahil nga sabab yan tasin Allah Ta'ala ya'uduna birijalan min al-jin fazaduhum rahaqa daman inyatu apabila man in long ta injin niyanam nila imano siya long ta nangangayo kanila tawang uno-uno na daman biya umangkat hapangatun niya tumaas in darajat na rin hamano siya gaman magsusung na inya tudi iya tuhi karuwang sinaming gaman sumung pembuka si mano siya gaman pabukaon pa sila sinjin gaman tiyo dabiyahan hatsad sa sambil kulti na makahibal bagtoy na kaudahiton sabab sinya tunangandul kau kanya miwa na kau pabukaon pa kau gaman sinjin gaman na kaulong tajuralun nila amo yan mga tautay manghurati na mag-iman tud kita niyo imbang sa jin ini tanto tungod sadya at iniaon piyapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala iwan tumtuman nato in syaitan mga tautay manghuran indeng ha mga jin syaitan na insilayan wayron tud duwaing mang bukon sadya yung kawayan nila biya din sadya hikasud maun pamano siya in pagkufur in pagsyirik iwan biya din sadya maaon impag-ambulda sin sila haantara nila wayro untod yan karayawan mga tautay manghuran amo yan biya na simbeta sin Allah Ta'ala innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah fahal antum muntahun ini hasuratul maidah ayat kasiyaman tag isa beta sin Allah beta kita sin Allah Ta'ala wala tud kita yawam sin Allah subhanahu wa ta'ala bunatud in syaitan wayrun tud dugaing amuin kabayaan nila biya din sadya mapajato nila amuin hantara si mano siya impag longta impag biyantahi impag ambundai impag amuin longta impag pulak ka na tihaan tarasin sila pagkyalo-kyalohi amo yan in kabayan to sin syaitan fil khamri wal maisir awlak to nahinang sabab hasabab sinamuin
sin khamar amin mga makahihilo sawab hinang sin syaitan palingon manu siya maun painumun sin makahihilo hasabab man manalawa amin malawain akka sin manu siya amun at may nang sabab ini kapag asak na dungo pamano siya malawalin akka di nakaw katiw-tiwan aun waktu mabuno niya na in maas niya aun sawab malawanin akka niya in pangatun niya aun waktu pamaas ni pangatun niya paina niya mga amin has ataw ka amin has mangungutkot na day nga sabi bigla nasadya amuin kumawa la ring patayon hawak tuman siya nakasayo na naig na rin doon pagkita niya kasayuan na ina niya hati maas niya hati tay mangud niya hati nabuno niya in napatay niya in sabab hasawab sinamuin asawab sim pag inom sim makahilo pila na din ha mga biyaw mga tautay manghuran mga kakasinamuha nga may Islam nalidop doon ha kakahinang ini ipagbansag nila pa in pag inom alak in pag-inom si makahihilo in ini ambuk ini ding ha mga amuin pamumukot sin syaitan ini chance nila na inibiya din sadya amuin majulja na imano siya maon kanila in pag-asak dugo maon kanila in pagbanta wal maisir uno pa kakahinang sin syaitan ihilaway nila rin dun hayan biya din sadya amuin mapaling nilimano siya maon pagkahinang atawa ka na mo imalawa yung pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga maisir ini amin sasukusin amin hinang atawa kanin amin hinang hap amin longta panayam hapos napila na rin ha mga bangsa muslimin himihinang simbya ini mga tautay manghuram in hinang panayam hapos in hinang tudsin syaitan pila na ding hapag panayam hapos yan nakapagbuno imaktaw tayo manghul hasabab sa jasin pagpanayam hapos diyaw man hinang katao na di umakuin niya diyaw sambin atasan na amuin hikaasak na dugo pa tayo manghul niya maong sadya imparbahantasin sila iwan waya suddakum an dhikrillah biya din sadya hindi kamu amuin mahinang hadlang hindi niyo katumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun hatiat mataw tayo manghuran sababang ko nahilo na biya din pahikatumtum pa Allah ta'ala wa anis salat damikian hapag sa bahayang biya din sadya hikalikap si mano siya amu hindi na sila sumambahayang biya din pahikasambahan yung ko nalalawanin akal mo doon damikian hapag panayam aun waktu liumang liu na in waktu lasari bang diara og intao na kalupahan niya na misan impagsambahayang sabab yaw na in syaitan amo in kikimang kaniya na ini ni suway tud aniwan sin tiap muslim yung bang saupam na kahinimbe ini na suway sila mag-us-us mga yu kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala ini mga tautay manghuran dalil ini ni matauto siya but halom sin kaayat-ayatan halom sin Quran mahamulya amoy na may takatutan yung dalil imbang sa jin iman sin mga kasyaitan-syaitanan ini dalil awang tuod matantod yung mga tautay manghuran mga kadalil-dalilan halom sin kung matauto siya ini ni mamarahin na katutan niyo ingaton na tumunatod yung Quran iman aun siya nga ng suratun kamilatan anul jin aun siya hambuk halom sin Quran niya mahamul niya aun tud surah hambuk tud surah biyita sin Allahu tangyanan din ng suratul jin manunju kifajin hadis sadya ini mamarahin na katutan niyo in kumahagad kita niyo kanila in kumahagad kita niyo aun tud imbang sa jin amo yan mga kakasinha kami Islam wa kalimatul jan 7 marat in kalima jan pagta min halom sin Quran mahulya nasabot siya nakapito siya siyabot halom sin Quran wa kalimatu syaitan in kalimat isab syaitan nasabot halom sin Quran 68 marra pila siya nasabot kapituan tagwalo nasabot siya halom sin Quran mahulya in kalima syaitan dahil nga sabab yan, mamarahin na yung mga ini, in kumaharad kita na nga malingkan, in mga sila, in wala kimaharad, tiyo-tiyo na yung mga mano siya, amuin nakalando, in amuin kakuful nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, in katuwas nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasya in syahid din dihi, munatod in mga kaayat-ayatan, amuin
nasabot in jin halom sing Quran mahamul man sing kasyaitan mataod siya ini ni dalil nakatutan niyo in wayro untog pagdwarwa aun imbang sa jin bang sa upama aun padayng ha mga tao tay manghuran in wala ki makahada ini nama marahina in mga ayat nakasabot sing kita niyo iwan maun sadya siya pa amin suratul jin basahun niya kakitaan niya na randunaw inya to halom sing Quran mahamul niya mari kita niyo dalil isabeng hasunna dahil nga hadisan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpatarang katutan yung in auntud imang sila ini auntud imbang sa jin biya na sin kawaita in Ali ibn Mas'ud qal kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data laylatin fafaqadnahu faltamasnahu fil awdiyati wasyi'ab faqulna istutira aw tiyad فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم أمين دينها mga hadis na may takatutan yung imatan aungtud in mga jin biya sin hadis Ibn Mas'ud inahawayta niya in kaunan namo iwan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habu ukdum at inanin sila iwan sin mga sahabat na nag-agad-agad iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tumanin nun hayan bigla nasadya nalawa ininalawain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapangatod nila naglawasan bilyabutan na sila doon wala nila nakyabakan kaya kitaan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil aunding hamanga kanilong nila fakulna istutira awtiyad bialong niya tinadiya siya limupad sinjin atawa kalong niya biasin amuin law na katlon khafi biasin amuin khafi amin long tabiyo no nasadya pos na tiyapo di nila kay ngatabang nakapakain in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bigla nasadya sambil nakatug nasadya yung mga kasahabatan sindomya to pag may natman na yaon nakita nila di matong na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil nga hira di matong ampa nila yasubu fakulna yasubo na lang Rasulullah sallam biyataan nila na sinaglawag tod sila harin diin na laong tahatampat din dito di nila kawakan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil nakatog na sa dalaw na kami harum yato tinahalom susa sila in agi sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani da'iyal jin kita ni mga tao tayo manghuran aon long na di matong marika ko ding ha mga long tada'i amin da'i mananawag-tawag magpatutumtub ding ha mga bangsa jin fadahabtu ilayhi atinya miyawang kan atin biya sa kaulang mintiabit siya sinamo injin yawon ang padya siya matupakauman si mga jin imaksudain dito inbagi sin Rasulullah SAW faqara'tu alayhim al-Quran biyasa ko kanila piyang hindo ko kanila in Quran mahamulya kita ini ni dalil sinauntud injil mga tao tayo manghuran iwan ambok pa rin hayat to nangayo sila simukat laong taon no impagkaud isang parsukuan si mga jin in nangasubiin ni deng ha mga jin amin jin muslim iman imyat to para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jin muslim bukon sa jin kafir bukon siya jin amoy innak musyrik atau kan nagsisyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala sa hambuk siya jin hagan in siya to hambuk siya da'i amoy magpapatumtum pa kauman niya sambil na nga subo bang uno isap in parsukuan nila amoy in makaun nila yaon in agisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakum kullu azmin dhukira ismullah alaihi yaqa'u fi aydikum awfara ma yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafu lidawabikum in agi kanila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in masuko natin ang pagkaon
in katan amo in long ta azam amo in long ta amo in bukog yaon amo in habukin ling hapagkaon sin jin amo mga bukog yan along nay amo in nasabot kesa na amo in nasabot duningan atin niya imaksud dihay ni bang in kimaon yan bar iman na amo resabiyat to'y makaon si mga sila jin amo in jin Islam mga tayo manghud na to amo in nag-aaram Islam apabila kaya amo in kimaon kaya bismillahan siya anapon in wala kaya bismillahan in makasuko yato bukon na jin Islam sa in makasuko yato amo na in jin kafir akan na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagbabanda tod ka tutan niyo hindi to siya magrida bang kita niyo magkaon in suway tod kita niyo magbismillah ayaw na tutod kalupahan yung bismillah hasupaya sabi na to kalupahan hintay mangod na to jin Islam hasupaya sab sila makahampit sa amuyat yung piya ngayon nila para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa taamat yung beta kanila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kataan uno pagkaon atawa mo in kapin pagkaon ng simbar iman amo in nakapagbismillah amo ato in masuko nila na isab in pagkaon isab sin long tam in long najis si mga amo in najis si mga binatang amo in binatang in tulong niya isab amo yato in pagkaon si mga binatang niyo na rin nga sabang biya na simbeta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum ini nilong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw kamu bang kamu mangjamban ayaw kamu mamaupo mamakay sin nami indua ini niya amunin azam iwan sin amin rawsul hayawan amin rawsin amin biya atin amin najis si mga binatang doon nakasapi kawaw ataw uno-uno na ini lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahuma ta'am ikhwanikum ininino pagkaon si mga taymanghud niyo atin na maksudi amuna in mga jin amon jin nag-aaram sin aram Islam akan na in jin mga katote mo nang kakasiharam Islam sila ini atin niya ba sa mano siya aun jin kafir aun jin amo in Muslim nag-aaram sin aram Islam amoy matan in pamumug niya aram Islam damikian وعن أبي سعيد الخدري demikian amo in dalil ini aun to injil beta deng hasunna sin nabi sallallahu alaihi wasallam deng عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة kita ni makakasyaram Islam hawak tuman ini beta in Abi Sa'id al-Khudri in agi qala li in agi ka ko sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ko yung long nabi ha kita ko ini ko masub ko tudlaw natin na akambi atin mag-ipat kambing away ban habadi atin namin ha atin ha mga gimbayan atin nag-ipat-ipat mga kambing fa ida kunta fi ganami bangin kauna mo long na yang ko ha mga kambing mo ang may maiipat mo habaanan atawakan ha abadi akaw na faadzanta apabila kaw long nya inilong ta atin sumbahay mag-adan na patanuwa in tingog mo at patanura pakusuga in tingog mo bang ko mag-adan bang ko manawag tawag hatungod pagsambahay at magbang fa innahu la yasma'u sawta al-mu'adhdhin kuno may ta sa wawayron long niya makarungog sin tingog sin taw mu'adhdhin yan akan nadjakpat sa ni mga sila amuin long ta pagtahon tayang Bilal at inamin mananawag-tawag sa kahawak wakto hakamas nila niya sabab ini la yasma'u sawtul mu'adhdhin jinn wayrum makarungog sinamin tingog nila yaon tingog si mu'adhdhin yan sibu daring ha mga bangsa jin wala insun ibang bangsa manusia iban sin uno-uno makarungog sa suko makarungog sin tingog sin nagaadan yaon hadlaw qiyamah na sumaksi kanya Allahu Akbar habok ini kalabyan si muadzin akan na in magbawangi sa naso ini parayaw ni pang-adan niya bukon hikatu-katu na sa naon adab bukon saula na law na malago in karayaw si mag amo in misan bukong kaw muahil bukong kaw law tamapatot mag-ada maturakaw
Atin ay mapatut mga dati namin amuin masabot mutod impatut sa sabuton hapag adan. Amo yan makakasiha aram Islam demikian kaway taday sa Abu Abbas radhiyallahu anhu قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحاب عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قوم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبنخلة عاملين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قوم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إلي قول الجن. Amin ini hamang hadis Ibnu Abbas kabaita hawak tuman in Rasulullah sallallahu mianaw siya iba ini pamanga iba si mga kasahabatan niya kay mananing hamang kasahabatan mat maksud din dito hausul Ukaad at inagsambahayang fajan maksud diha ini wa qad hila bayna shayatin dun hayan na biya na sinasabutan na kaunayat to apanaknaan sinamuin kon mga kasyaitan-syaitanan in asal nila ini manunguptod sila ini wahiding Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hawak tuman kita nila na di na sila makapanungop, hipo na sin, laong ta sin malaikat, yaon jimajara, di na sila makatto, gaman, ito niya, di na sila makapanungop sin, bang unuin, laong ta in wahiding hataasin langit. Bang aon ding ha mga kanila, ursilat alayhim syuhub, na tiluon sila sinamuin, bulalakaw yaon. In bulalakaw yung mga tautay manghuran, bukon niya na mo ibang kumakita, biya, naglalaka-laka, inya atin na bulalakaw yan, magtuy ko, mangayo-ngayo ko. Ang milong singkema na mag-wish, law niya, hawak to kumakita, at pag-wish na ko, singkawayaan mo. Way mo kingatan, inya tuhi paninilo ha mga syaitan. Gaman, hindi akan kay bang kumakita, biya, tubukong ko mag-wish, bukong ko, sa magpatilibon ko ng ha syaitan, sabab inya to yung tilo, yato syaitan, matutay manghuran. Bukon lang mo na, yato na atawa ka ng kaibanan, mag-itikad na sa aun na usablaw niya mapatay rin dito hakauman niya to. Sabi dito lang na nimbulalakaw dito kimugdan. Way nila kaya nga tanin niya to panilo, amo yung paninilo. Inisin malaikat, amo hindi aksin Allah Ta'ala magjara. Habang mandi na sila makatungop, ipaninilo, bang yung kugdan na sila matunaw sila sa roon doon. Amo yato akan na di natod sila, limawag sila, bang unuin sawab. Na nagbalik yung mga kasyaitan-syaitan na mong pakuman nila. At yun yung mga jin, inangin nila, imasing kaiba na may takang mga kato nagbalik at tawaunin yung mga jimatukan niyo. Inangin nila at di na kami long tamaka to sa aon na himahadlang, aon na jimadya ka mga malaikat yun, hayaw di na sila makapanungo. Di na sila makapangawasin long ta sin ununin wahideng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil lawn niya, piyarahan tilo kami lawn niya, sinamin syuhub, amin, atin amin biya, kayo yaon, amin bulalakaw, mabiya pagkakitaan tayan. Kalu, inagi nila biyahat, no, fadribu masyarikal ard, inagi singkema na napagkanat ka mo, pagkanat ka mo maun, simu da pa sadlupan pasatan, pagkanat ka mo lawangan, ibang unin sa wabyan, kitaan niyo. Unuin na ng hadlang hayan. Nasambiling kaymanan fansarafa ulaikal ladina tawajjahu. Sambiling kaymanan dahing hakun na sin Allah Ta'ala nakaharap mat piya harap mat to pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak tuman in sila nagsasambahayang. Nagsasambahayang doon amuin inasukun Ukaad amuin nagsambahayang sin waktu fajar. Sambil dito hato falamma sami'al Quran dito hato diyong nila na
inihawak tong sa sambayang in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbasa sing Quran kaya tinguhan nila na diyong nila na ini sambil na kaya na sila amo ini insawab may ta kita no di na makatto laung ta iban si mga malaikat ya unna laung ta jimajaga iman timilo ka to tanyo sinamo imbulala ko yatto na amo ini fakubos bagtuin kanila in sa sukusin nakarong bahaya o bagtuin ng iman bagtuin na marat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatunggasin Allah ta'ala tinggalan nila na impagsakuto tinggalan nila na in pag-inang amin hinang kawayaan si syaitan amin hindi kawayaan isabsin Allah subhanahu wa ta'ala gaman hati niya nagtawbat sila bagtuin wini sambil in agi nila إننا هذا والله الذي حال بينك وبين خبر السماء وهناك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا حوقت من أتنا قوسنا سنديون نلا إيمان نقيمان نسلا الله سبحانه وتعالى من كيبا أن نكرموك سن آية كلم سن الله تعالى بيسا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناميتنا سلا نقبليك وننهي نلا وهنا حين رجعوا إلى قوم فقالوا إنهي نلا يا قومنا أتنا من تأورين دون قوما نلا يؤون Inna sami'na Qur'anan bunatu kan diumug namo in Qur'an amin kallam sin Allah ajaban natin ya maka ino maka ajaib unin darasing Qur'an ini yahdi ila rushd ma amin mangdahi maun papamandu mangdahi maun pahinang marayaw papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin hinang pahinang marayaw fa'amanna bihi na nag-iman kami at nagparatsaya na kami po Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan na muna wala nushrika bi rabbina ahada santa di manji na sila di natud kami long na magsakuto patuhan na mo Rabbul Alamin hang sulab uno-uno ding ha mga ibadat mo hindi akan kamo at inabang tungod pag-ibadat tidyo nila na sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala hakan na ding ha mga insilahat hat sa jadyong nila inkalam sin Allah ta'ala na hinang sabab kaya hidayat sin sila akan na mga totay mangurang kakasihara Islam bangsa pa maunding ha mga jin ilawang tasyuran ni simud afan Allah wa iyakum syuran jin ding ha mga kalawlasan sin kita na long sin pamaybay at hono na nabukulong tabanatan basan sin Quran sadya sarta huminang kita long tadani sa biya din hikahidayat kanya biya din hikasud niya para Islam atau ang saupama in siya matan nagdarawa siya Muslim dakwahan siya biya din hisabi kasud niya para Islam babay biya din siya ikapagtawbat niya sing kakahinang yawn pila na ding ha mga bangsa jin simut pamano siya nahinang sabab sinamuin mananawal yawn amuin leonin ka-ikhlas kanya nagsahadat lawedin kanya lain ng sabab nakatumtum pamuin pa kabayan sin Allah pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala na amo yatto fa-anzal Allah ala nabi amo natto amo innanaog in ayat amin wahi pa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'an siya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin baitan nabwahin Allah ta'ala mong para sallallahu alaihi wasallam amo in baita atin amin kabtangan sin jin hawak tumasawab in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala niya kita iman sarta bitaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin aun jin bakas naon nakarungog kanya sarta nag-iman ini hawak tuman diungog nasad nakaminsan da diungog nila in kallam sin Allah ta'ala bagtoy siyud sin pag-iman akan nabiyahan mga katawtay manghuran in kallam sin Allah ta'ala suay naturay sa basahon iwan hipang hindu kalu-kaluramani sa mahinang maukab in long ten hidayat pa mga katawtay manghuran sin kita niyo ayaw mahuskaw isa bin kebanan amo in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala dami kaya mga katawtay mo wan Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ini in hadis ini demikian may takday sabsin kamatanan sin jin amin agihi Aisha radhiyallahu anha in agilon na sabdan na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piapan khuliqatil malaika piapan jari sin Allah taala im mga malaikat min nur daing hasahaya
Artinya, wayroon na din ha mga piyapanjari sin Allah Ta'ala makhluka, piyapanjari din ha sahaya tupot daing mga malaikat. Bangaw nagdaawa. Kaywanan din ha mga piyapanjari niya, ang pakaywanan biasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law nila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuliqa min nur, din piyapanjari din nga sahaya, din nga law na nur sahaya. Allahu Akbar. Subhanallah. Din ha mga kaawam sin sila. Na ininihibatal inamuin pamaham sin sila suway nila to pagtawbatan sa waway rumpia panjari sin Allah Ta'ala yung hasahaya tupot da yung mga malaikat sa amat to imbita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bang innamayta na Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya amo imbita matan sahi kawaita wayroon na pagduarwata. Di manjarita mo inipanghimuting sa kahakarun ta na sadya o iwan kahakaron iwan aplayon amuin kyabaita sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul niya wa khulikal janu min marji minna iban piyapanjari in asal kapapanjari sin mga jin daing hakayo min marji minna in hakayo wa khulika adam mimma wasifalaku iban in karesali sa kapapanjari sin si manusia in karya salen niya in asal na dayang halupa puno. Biasin kapapanjarikan Adam alaihi salam timang na kita ni rin hayat din dito. Amo yan mga kakasinam mga Islam ini dalil si matarang katutan niyo in way untuk pagduarwa in jin auntud. Demikian deng ha mga hadis pasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis dengan Safiyah bintu Huyay radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna asy-syaitana yajri min ibni adam majra ad-dam. Ini beta pasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kawaita sahih al-Bukhari wayro untuk pagduara si kita niyo ikan Safiyah bintu Huyay ibnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapagsabda siya in syaitan yan dumya magad atau kan ini magad haru si manusia maksud niya ini artinya inilingkay ng ulama dihain niya tinya matantuod ala hakika tinya in syaitan akan na maluhay siya long tasumod pamano siya asal yan di marakan inihaduko si manusia miya makadharuko si manusia maluhay sila at tinya sumod pabaran si manusia ininisway na tuparat sayahon in mga iniiban kaya mamatan na singkitan yung pila na rin ha mga ini kakasisingkitan yung katawtin mo singkitan syuran siya syaitan sambil latinya dua inna intabiyat sin siya bukun na muin karya salisin na imano sa iwan amuin sambil mamung na yaon mamisarahan na sin bukun na amuin long ta karya salin niya amuyan mga kasinamo ang Islam wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha akala yarini sab idha akala ahadukum falyakul biyaminihi وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إن حديث إني كويتا ده رواه مسلم رواه المسلم نيني نيسا بيتا إني متن إن شيطان أون بيأنسين كويتا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila إذا أكل ما أمين كماون هنang kataorin kaniyo falyakul biyaminihi bang siya magkaon kumaon siya sing kakaon so usalon niya amo intuon niya bukon usalon niya min lawan niya hindi pa nga ipagkaon niya ang pabayaon bukon hat siya sa kapain to siya sa kapain lawan at left and right pa pagkaon niya na inini bukon niya to apamando sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ang kita sin bang kita magkaon, bang kita mag-inom suway hindi sakap tamin sakap to. Ayaw kita mag-inom, amuin sakap lawa. Uno, may taunin illa niya. Wa idha shariba falyashrab yamin, bang sabsa sambil minum natin minum, day sabsa sinamuin sakap to, hindi usalon niya. Fa inna syaitan, sababun na to din syaitan, ya'kulu bishimali, bang siya magkaon, sakap lawa, inyo usal. Wa yashrabu bishimalihi demikian mag-inom din sa piyapakay ng lawa na hasop pa ni beta Rasulullah ayaw kita kumamit hasop pa kita makapaningod ha syaitan sabab ni syaitan amoyatuin pag usalon niya na mag-anad-anad kita ni mga kakasiharam Islam bang ontay mangod na to kita na to halom si pamaybay maas na to
bang sila long tamag-inom sa kaplawa misang pauno na hilabay tabi mga labay ding ha lamba malambot at awang milabay hakap tangan marayaw amuin patumtumanta sila hada kalakyalupahan sin sila bangko mag-inom bangko magkaon nasuway inhiyo salom mo sa kaptubok mo sa kaplawa sabab inyan isabab in syaitan pita sin Rasulullah sallam ang muyating pagpakain bang siya magkaon na inisa kita at inahi kumaharad na sadya sin baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ka kasyakam Islam kaya baita daysab dahin kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin yuladu illa nakhasahu asyaitanu fayastahillu sarikhan min nakhsati asyaitan illa ibn Maryam wa ummuhu. Kita niyo. Ini hadis dahin kan Abi Hurairah. Inangin niya, isab na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayroon ding hamang hipag-anak, ding hamang bata, hipag-anak malingkan inyan nakasahu syaitan. Doon ituksukon sin syaitan imbata-bata yan. Ulimangan niya, ulinan niya, imbata-bata yan, sambil kasakitan imbata-bata namin sumilawak. Kakan na, ding hamang imbata yan, inibang magtangis na kalando lakuman, ada kalayaon in syaitan, yun imangan niya imbata-bata at tawakan yun niya tiyutuksok. Tuksukon niya. Wayroon ding hamang exempted kabataan niya pag-anak bata-bata yan. Yaon in syaitan kikimangkan niya. Malaingkan, puwas din kan, ini anak ki Maryam munin Isa alaihi salam, iman sin, along tayo sin ina niya, na wayroon sila long tapyari hala, wayroon sila na long ta siyasat sin syaitan atau yulinan tiyuksok sin syaitan, sa piyari hala sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan aun waktu yung bata pag-anak biyan sinyaw nakduruhong-duhong, bigla na sadya sumilawak, bigla na sadya tumangis. Hakan na din hamang mga pamando, long tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manjari din hamang mga sunat at niya, amo imbangan mo imbata-bata, at tawakan iwan ini daran tarabi mga biyawas sa basahan, hasupaya lumayo in syaitan, sabab in syaitan, pang niya ini biyawas sa in Quran mahamulya, na lumayo in syaitan, iwan lumayo halom simbay, lumayo doon halom sim lahado inilong ta halom sim pamaybay mo, mabot na pabaran sin ikaw, paanak mo, maawi ito dyan in syaitan apabila makarungog sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, uno pa in long ta dalil, sin in syaitan, wayroon to pagbuharo sin aun to siya. May tatay ni siya po, sa maaon pa din mga kaiba ng tumpukan, di magkaharad. Di makahad aw nin syaitan, di makahad aw nin jin. Aw nin jin. Nakan na ini siya puta in mga kadalil-dalilan ini. Sa wabang sila, wala sila kimahad na sin jin, wala na sila kimahad sin mga sin syaitan in aon, na lawi na in kakahinang sihir, di nila kahagaron. Sa wabing kakahinang sihir, ini in asal niya, in puunan niya, dahing haji, dahing ha-syaitan. Dahing hajin, iman sin syaitan, amuin kakahinang sin sihir. Naamo yan. Demikian beta pa وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في رواية في أذنه. Naon inagi Abdullah bin Mas'ud inagi niya aon nasabot dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk usog natug sa sindom yaon sambi wala na siya nakawati yabutan na siya sing kamahinatan ubos na yung sambahayang fajar kaya mahinatan na siya unin naging sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hata ubiyayat to nakawati na sadya pulak-pulak adlaw na wayron ng fajar uno dhaka rajulun inusugyat to bala syaitan fi udhunuhi kaya ihian sin syaitan inamuin taingan niya hasupaya sadya di siya ataw ini hasupaya sadya di siya makarungog simbang di siya makawati bang sawon waktu misan payaon na in launta in alarm di na makarungog misan pa karungan yan di rin na waktu patayon na to pa inyan hasabab sin kalam masin pag-iman sin kita niyo pangman pakusukon sin Allah Ta'ala pag-iman sin kita niyo amuin marana to mag-atuwang marana to launta amuin in syaitan ini mag-atuwang abang mandi karuhulan in kabayaan niya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. Ini habuking mga beta kato sin Allah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in munato din syaitan at in kamatanan si syaitan uning sabi sa ar-ru'ya salih amin halom ko katukan pugos makakita kalom sing katukan mo yaon natin yang marayaw uno na hinang muno na marayaw bukon sa mangi inyandeng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang isabin tiyainop mo yan natin niya mangi in kita mo halom sing katukan mo in mangi inyandeng ha syaitan. Dahil ha syaitan tanto hatu inyandeng ha syaitan na bang aon man raana kita simbiin uno na amin kahus kawan na di niya kawayaan falyanfith unibayta sin Rasulullah sallam ini atinya amuin humo nupas kita min humuyop kita yaon sa tamin ni akad aran tebe biyan makatu makatu amatin pamanduk kato sin Rasulullah sallam makatu harap pa palawa pabuwasan pa ko magpatilimon deng hasyayat na magpatilimon sing kangian sin syaitan ini pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala paman kau parihalaw inyan fa innaha la tadurruhu inyatu di maka dihil kanya kamudaratan bukun ingkay manan makatakainok mal na unok tulad kita kulaw na hiina may kan hina niya to pila tahun na nalawa dahon akulong ni uktung na tohbe ini inyatu syaitan ayaw na kau kumahangad ataw mahina mo pa o palong tabi mga magpasarupa pa magpauno pa kay mo inya tuwairoon na to parsukpatan sintaw miya matay na sa inya to jin syaitan inya to biya din sa jakaw amuin masasaw niya amuin malaw niya amo yan mga tauteng manghuran damikyan ini ate kulas ini hadis sabuton sin kami ini biya nasin bait hadis ning kan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna asy-syaitana yadkhul. Kita niyo ini ni sahih Muslim sa hadis sahih mga nagkahadis tayo mga nagkasabot tayo ni way tuntog pagduara na to hadis ini sahih ini last sabuton na to inlong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda niya ida tasa'aba bang in hambuk manghimanon hinang katawren den hang katawren kaniyo at manghimanon yon amun biya karoon sa yaon biya sung na siya karoon mangyaban ida tasa'aba hadukum mangyaban hinang katawren kaniyo falyumsik biyadihi isu namin amuin mangyaban at inamin sung maraw ko sing karo mangyamin hang katorin kaniyo o ini na ayaw niya pagangan niya inamin ilontain simod niya yung siniman niya at inatambulon niya ayaw siya mo mangyawan ukawon may simod niya sa mayta yato fa inna syaitan yadkhul sababin syaitan sumud mo palong sin simod mo isinagbayta Rasul sallallahu alaihi wasallam bukong kita ini bukon niyan aun waktu hasabab sinamuin kajahil ta hasawa atawakan hasabab sin yaong pamimikit in katakabur taon waktu bang sa pama nakataas pa rin kay mo yun lang ta labi luwa namang sa pama nakababa din kay mo in ilmo niya pos ini kalong tayo nakaw hataas pa pos kaya patumtuman kaw sin hadis biya ini naun waktu mayan iyanon pa kumita kita mo syaitan kita mo syaitan yaw na beta sin Rasulullah sallallahu sa hasabab sin yaon in takabbur kay mo di ko maway sa hawin sin nakawawa din kay mo sin laway ray sab din hati niya marayaw laway din habis sara marayaw sali mo matay ma inyat to aon pa kakibir na inininding ha mga kainilong ta si kapay asin syaitan iban ininlumi halom simbingi jantong singkitan niyo na suway ini pag-anad-anaran singkitan niyo na in mga hadis nagkasabot singkitan niyo mga kakasihara Islam inya tumamarahin na kato taniyo ami mamarahin na hamang nga sila malawak sing kasabunalan si mattantod injin yung mattantod in syaitan aon
Iban ini mga kakasiha kami Islam, ini timarran kato tanyo na in mga jin, iba si mga syaitan-syaitanan at inya hakika siya, bukon sa jabi mga imagination, bukon sa jabi ang mga amin guni-guni sing kita ni guni-guni si manu sa ini mattantod auntod karena ini biyay tatod sin Allah Ta'ala wayro untod pagduwaro sing kita niyo wayrong paggawa halom simbigi pajantong nato kaharon nato surrender nato katan in namuin uno na beta kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban sin rasul niya mauli tumugtog na sadya rin dito in pangadyan sin kita niyo insyaallah Ta'ala ha long ta hasusungon long ta haniks pangadyan sin kita niyo na in pangadyan nato al-adillatu ala wujud as-sihr mga kadalilan sin auntod isab in sihr at auntod sa magjato sab aun pa rin hamakay manandi pa long ta kumahagad sin ilmu sihir amo imagjato siya ini wabillahi tawfiq wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.